Tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. I'm looking to prove that there was capacity in and around Durban for 541 kg heroin. Mo kgasong eno re utlwa fa Komishene ya Madlanga e botsoloditse bosupi jwa ga Colonel Gavin Jacob. Case is postponed to the 12th of June for your lawyer to obtain copies of the docket as well as to arrange the trial date. You are in custody as bail is denied. Kgotlatshekelo ya Magistrata wa Johannesburg e kganetse Brown Mogotsi ka beili. You and I also took time to deal with the challenges that we as South Africa are facing with regard to migration. Mopresidente Cyril Ramaphosa a re Afrika Borwa o tlotla seabe sa Kenya jaaka mogolaganyi wa East Africa. Mo go tsa metshameko, tshimega ya lebelo la Comrades Ditaba yo e seng a fenye lebelo le le tlhatlogellang a re ga mo kgatelelong epe. Motwetso madume tla re diale. Komishene ya Madlanga e botsoloditse bosupi jwa ga Colonel Gavin Jacob jwa gore o lokile ka gotlhe go bona lefelo le le maleba go tshola dikilograma di le 541 tsa cocaine kwa Durban pele di ka feleletsa di isitswe kwa setheong sa kwa Port Shepstone kwa di neng tsa utsiwa gone. Le fa go ntse jalo bopaki jwa dipatlisiso bo supa fa go ne go ntse le mafelo a mangwe a neng a ka dirisa. Bopaki jwa motlhankedi wa di-Works kwa KZN mo Colonel Gavin Jacob bo ne ba tlhatlhamololwa morago ga gore tshedimosetso e nngwe e upolotsweng e matlafatse dipelaelo tsa gore go fetisediwa ga dikilograma di le 541 tsa cocaine go tswa kwa Ispingo go ya Port Shepstone ko di neng morago tsa utsiwa e ne le kgato ya ka bomo. Se ke jaaka bopaki bo supa gore dipego tsa ga Jacob go bothati ba gagwe tsa gore o latetse magato otlhe a neng a lebiswa kwa go fetisediweng ga diritibatsi tseo e ne e se boammaaruri. So you lied to him. You said you had exhausted all avenues. I didn't lie. You lied because you've accepted that you had not. You had not exhausted all avenues. I put the decision on him, Chair. Se se tlogetse komishene ka diphitlhelelo tsa gore tshwetso ya ga Jacob e ne e le boikgethelo kgotsa leano le le rulagantsweng ka bomo. I'm looking to prove that there was capacity in and around Durban for 541 kg heroin. You didn't have to go to Port Shepstone. That's what I'm trying to prove. I'm not disputing, Commissioner, that they would have been. Okay. So you did not talk to Brigadier Nyuswa to find alternative storage capacity because you had exhausted all avenues and there was no storage space in Durban. That is not the case. There was storage in and around Durban. You chose to go elsewhere. Khabagare komishene e utlwile go tswa mo bopakeng jo bo fetileng gore kwa Port Shepstone e ne e le fela kantoro ya tsamaiso e seng station sa mapodisi ebile e ne e sa fitlhelele maemo a go ka tshola selo se se kwa godimo sa diritibatsi. Se ke jaaka se ne se thubiwa ka gale ebile maemo a sona a tshireletso e ne e se a siameng ka ntlha ya kgaogo ya motlakase. Jacob ga a dumalana le dintlha tseno. I'm concerned about the dismissive attitude you appear to have towards these drugs. Firstly, the risk of losing the only evidence you have, but secondly, the fact that they'll end up on the streets. Those matters don't cross your mind at all, simply because Brigadier Nyuswa say go store them in one of our offices. Once again, Colonel, please think about that, all right? Yes. Thanks. Yes, Commissioner, once again, I'll say when he made that statement, do you recall we kept exhibits from Port Shepstone there? And for me, that was good enough.
Gabagare mookamedi wa di-Hawks yo a sekegilweng Major General Lesetša Senona o ne a solofetse go tlhagelela kwa komišeneng ya Madlanga ka moso mme komišene e sa tswa go itsisiwe gore moeledi wa gagwe wa lwala. Seno se raya gore bosupi jwa gagwe bo buseditswe morago. ANC ya re baeteledipele ba yone ba tshwanetse go tsweletsa meono megolo ya lekoko. Seno ke morago ga gore yo mongwe wa bommeyara ba yona a tlhagelele kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Wesselsbron ka ditatofatso tsa go keteka morago ga go tlhasela mokgweetsi wa gagwe. ANC tshwenyegile se ke jaaka seriti sa yona se le mo kotsing. Khatiso ya lentswe la meyara e go begwang a tlhapaola mokgweetsi wa gagwe e iphitlhela e le mo mafaratlhatlheng. Motlatsa mokwaledi wa province re seno se ba makaditse. The ANC remains or maintains that leaders are expected to uphold the highest standard of conduct consistent with the values of the movement and the principles of the organizational renewal. Given the seriousness of the allegations, the ANC will process the matter through its constitutional and disciplinary structures. Gape ANC senotse pegelo ya yona ka ga kgatelopele ya go tlhama sešwa dimasepala di le 7 tsa province. Lekoko la re le itemogetse ditiego jaaka go nnile le ke mokgatlhanong go tswa go moeteledipele wa masepala yo ganong go thapiwa kwa setheong se sengwe sa puso. They've been given clear marching orders, and we have, as the ANC in the provincial office, reinforced our monitoring tool to ensure that we monitor the work that has been done. Motlatsa monna setilo wa ANC kwa Free State gape o lupile maAfrika Borwa go se nne le seabe mo dikgwetlhong tse di amanang le bofudugedi ka go fitlha baditšhaba ba ba senang makwalo a ba letlang go nna mo nageng. When we say these people are undocumented, even those who are owning the properties, the property owners must also try and do their work now to say, are you documented to be here to operate a tech shop in my house? So those questions, they will start to ensure that we help each other to move these people outside of the area, particularly when they are undocumented. Gape ANC ya rabetse kgang ya go busediwa morago ga conference ya kgaolo ya Mangaung ka gore e tla bitsa kopano gape ka mosupologo go buisana ka letlha le le maleba. Lekoko la Umkhonto wesizwe le tlile gore bola bontlhopheng ba lone ba bommeyara kwa dimasepaleng tse dikgolo di le 8 mo dibekeng di le 2 tse di tlang. Mokwaledi kakaretso wa lekoko Sibonelo Nomvalo o itsisitse seno kwa kopanong le babegadikgang kwa Woodmead mo Johannesburg. Jaaka fanaga e lebile ko ditlhophong tsa dipuso selegae, mokwaledi kakaretso wa lekoko Sibonelo Nomvalo a re lekoko le tlile go itsisi bontlhopheng ba lona ba mo meyara mo sebakeng sa kgwedi. The leadership of Umkhonto wesizwe party will be making a public announcement of the candidates who will be representing the party in the 8 metropolitan municipalities in South Africa. Lekoko le tutubaditse gape gore le tlile go tsenya tirisong setlhopha sa tiro mo profenseng se se tlaelang tlhoko ditlhopho kwa Mpumalanga le Northwest, mme motlatsa moporesidente wa lekoko Tony Yengeni o tla etelela pele setlhopha sa kwa Mpumalanga. The party will deploy senior national leaders with very strong political leadership experience to these 2 provinces who will ensure that the party attains overwhelming positive results across all municipalities nationally. Mo mererong e amana le ditlhabololo tsa lekoko tsa go sa le gale, lekoko le netefaditse gore ga le ise la tlanegise go ikamanya le mokgatlho o tobileng baditšhaba ba ba mo nageng e se mo molaong o itsegeng ka March and March. Le mororo lekoko le dumetse gore le ntse le le mo ditherisanong le mokgatlho. Lekoko le ipakanyetsa go rulaganya kopano ya lona ya ntlha e ka ga moono wa lekoko kwa botlhaba jwa Johannesburg kgwedi e tlang, mo le tla tlhalosang lano la lona ka ga ditlhopho tse di tlang ga mmogo le go lebelela dintlha tse di ka gareng ga tse dingwe ikonomi le botlhokatiro. Motho re tswella pele ka dikgang tsa rona. Kgotlatshekelo ya magistrata wa Johannesburg e fitlhetse fa rrakgwebo wa kwa Northwest Brown Mogotsi a sa siamelwa ke beili ka ntlha fa ka tloga tshabela kwa dinageng di sele le go efoga tsheko fa ka gololwa. Mogotsi o ne a reditse ka tlhoafala dintlha tsotlhe mo kopong ya gagwe ya beili mo a neng a solofetse gore a ka ya gae. Rrakgwebo yo o tletseng dipuopuo o
o neelane ka diaterese di le 3 tse di farologaneng go akaretsa le PIN ya lefelo. 4454 Moshu Street belongs to Tandihu. 4544 belongs to 18 Koti. 4545 Mokhatlwa close. All 3 addresses, they don't correspond. Ka ntlha ya fa go nnile le go sa nyalaneng ga dintlha tebang le aterese ya legae la gagwe, magistrata ga a ka amogela kopo ya gagwe ya beili. The court found that there is no proper address for the applicant, and it will be difficult for the state to trace him, and there may be a likelihood that he will evade his trial. Therefore, interest of justice does not permit his release, as there is no proper address. Bail is denied. Magistrata Tlhapi wa tlhotse gore go retelelwa ga ga mogotsi ke go rebola dintlha tse di tshepegang tsa aterese go ka tsenya lephata la bosiamisi mo kotsing segolo thata jaaka a lebano ke kgetsi e matla. The applicant obviously has a right to appeal this particular decision to the High Court. So at this particular moment, we're going to be applying for transcripts, making copies of the charge sheet, the exhibits, so that we can be ready to go to the High Court and actually challenge this particular decision. Mogotsi o solofetswe go boela kwa kgotlatshekelo kgwedi eno e le 12 mo go tlileng go netefadiwa dokete le go tlhomamisiwa ga letlha la tsheko. Kgetsi kgatlhano le batho ba le robedi ba ba latofadiwang ka dipolao tsa di-insurance le tsietso e buseditswe morago ke kgotlatshekelo ya magistrata wa Polokwane tebang le gore puso le babueledi ba ba latofadiwa ba tlhagisa dingangisano tsa bone tsa bofelo. Balatofadiwa ba ungwetswe diranta di le dimilione di le 10 go tswa go di-insurance tse ba neng ba kwadisitse ba tswa setlhabelo mo go tsona. Ba golagangwa le segongwana se go begwang se eteletswe pele ke lepodisi la Maloba Rachel Kutumela kgaitsedi le morwadi wa gagwe ba lebanwe ke ditatofatso tsa polao le tsietso. Applicant number 8 is involved in that particular matter of Jacob Siakamela. Applicant number 9 appears on the death of Mr. Mutata. Applicant number 10 appears on the death of Mr. Reuters. Number 8, the deceased Mr. Siakamela was her ex-husband. Same as number 9, Mr. Mutata was her ex-husband as well. And applicant number 10 was the brother of the deceased. If they were not involved in this particular syndicate, those deceased should have been alive by now, Your Worship. Mokgatlho wa Nalibali o ne o gwantetse kwa station sa sepodisi sa Potchefstroom kwa Northwest go ikana go sireletsa bana. Mogwanto ono o tla jaaka Afrika Borwa keteka beke ya tshireletso ya bana ka mono wa Ekianopola, working together in ending violence against children. Mogwanto o rotloetsang gore bana ba sirelediwe ba tsa karolo ba ne ba saena lekwalo la maikano a go sireletsa bana. We have, together with community safety within Potchefstroom, together with the SABC in Potchefstroom, we took up this pledge to say, let's all come together, let's all, in unity show what our stance is when it comes to the safety, the safeguarding of our children, and also sign a pledge to say, in our capacity, this is the bit that we'll do. Go tlotla dinolwane, dipina le ditshwantsho ke mengwe ya mekgwa e dirisiwang go ruta bana ka ga ditshwanelo tsa bona. Because of how our children respond when they hear stories and how they learn through storytelling. I think that's the first form of engagement, to teach them about, how to keep themselves safe. Go bonala fa go itewa ga bana kwa dikolong kana corporal punishment santse le gona kwa ditheong tse dingwe tsa thuto. Engwe ya ditshwenyego ke one ya gore bana ba betswa mo di-crasheng ke taba ile gore sentse e solviwe. Ha ngwana a etsa phoso go gae a etsa bostout ntho a ntla batswadi tla ba re ke tlo bitsa maponesa ke tlo go blaisa ka maponesa and ha ya siama ntweo ngwana sentse a tsebe gore ha wena motswadi o seyo motho a ba mo tlhekefetsa kgotsa a mo lematsa ko strateng vene ya maponesa ha e feta ke mo a tshwanetseng go mathela teng. Batsadi ba ikuela go puso go dira go le gontsi go sireletsa bana. Yo ra ba rata bana ba rona, yo let's a re ba tlhokomeleng re kopa
di-high mast light, di flashlight, di tsenyiwe le di-camera. Ba tlo ruta bana le ka bokotsi ba mo lefatsheng gore bana ba check for di-perpetrator di ba attracta yang. Mokgatlho wa Nalibali o tsweletse go goeletsa pabalesego ya bana go galela naga. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Potchefstroom. Motho re santse re le mmogo. Mopresidente Cyril Ramaphosa a re Afrika Borwa o tlotla seabe sa Kenya jaaka mogolaganyi wa East Africa le lentswe la kagiso, tshireletso le tlhabologo mo kontinenteng. O buile seno mo leetong la semmuso la mopresidente wa Kenya William Ruto kwa Union Buildings kwa Pretoria. Dinaga tse pedi tse di mo maikaelelong a go matlafatsa le go atolosa botsalano jwa tsona. Naga ya Kenya ke mogwebisani yo mogolo wa Afrika Borwa go gaisa mo botlhaba jwa Afrika, ebile e botlhokwa thata go dipeeletso tsa Afrika Borwa mo kontinenteng. Go ne gape ga lebelelwa motsamao o gololesegileng o sa tlhokeng divisa gareng ga dinaga ka bobedi tse di matlafatsang dikamano tsa tsona. We commended the visa-free regime in place since 2023, which has measurably boosted tourism, trade, and cultural exchange between our two countries, and committed to resolving the outstanding challenges that remain. Mopresidente Ramaphosa a re dikgwetlho tsa bofudugedi di tlhoka tsereganyo ya lefatshe ka tshwaragano. What we seek to do is to get the issue of migration so broadly and properly addressed, and where we should get as many key role players, countries, leaders in countries to work together to address the challenge of migration. Mopresidente Ruto o solofetse go tsenela kopano kgolo ya G7 kwa France moragonyana kgwedi eno. Baeteledipele ka bobedi ba re lentswe la Afrika le tshwanetse go sekegelwa tsebe go dithirisanong tsa lefatshe ka bophara. By 2050, a quarter of the world's population will be living here. Africa will be the single largest market. South Africa, as Kenya does, always make it a point that where we represent either South Africa, anywhere in the world, at a forum or otherwise, we always speak about Africa first and possibly last about South Africa. Fane a budiwa ka go tlhomiwa ga setheo sa balwetse ba bolwetse jwa Ebola se se golaganang le naga ya Amerika kwa Kenya. Mopresidente Ruto o tlhalositse fa naga ya gagwe e ipaakantse sentle. O totobaditse fa go sena dikgetsi tsa Ebola tse di begilweng kwa Kenya. We have a huge American military contingent in Kenya, number one. Number two, we have set up the 23 other isolation places in Kenya with the support of friends, among them the Americans, our own resources, but also with the support of Americans. Khabagare dinaga ka bobedi di dumalane gore tumalano ya kgwebisano gareng ga dinaga tsa Africa kana African Continental Free Trade Area e tshwanetse go tsenyeletsa kgolo, madirelo ga mmogo le go tlhola ditiro. Puso ya re santse o bamela melao yotlhe ya selegae le ya boditšhaba e ka ga kgapeletso ya tiro mo pegelong. Tona ya kgwebisano, madirelo le kgaisano a re Afrika Borwa na le melao e samaganang le go gapelediwa go dira, mme naga ipaakanyeditse go tswelela go buisana le Amerika ka ga morero oo. Tona Tau e etse tlhoko pegelo e phasaladitsweng ke moemedi wa Amerika mo diphitlhelelong tse e seng tsa semmuso tsa dipatlisiso tsa karolwana ya bokgolo a mararo nngwe. A re go tshwanetse ga tshwara dithetso tsa baagi ka Phukwi wa monongwaga a le 7 ko Amerika a tla tsayang tshwetso ya bofelo. Afrika Borwa e magareng ga dinaga di le 16 tse di lebanweng ke lekgetho le le tshitshitsweng le le tshwanetseng gore re sanelwa kwa dithetsong tsa baagi pele go ka tsewa tshwetso ya bofelo. The government of South Africa maintains that it remains compliant with all domestic and international obligations with respect to forced labor practices, with South Africa being a signatory to key international labor organization conventions. Moitsanape wa tsa ikonomi kwa FNB o tsebisitse gore lekgetho le le tshitsintsweng ke Amerika sešeng jaana le ka kgaoganya maano a lefatshe a tsamaiso ya dithoto le go pateletsa dinaga go gwebisana kwa dikgaolong tsa tsona.
Countries are probably going to be less reliant on these extensive, broad global supply chains, maybe becoming more self-reliant, looking inward, maybe even some sort of regionalization. Mofinyi wa lebelo la motlhatlogo la Comrades la 2019 Edward Mothibi le mofinyi makgetlo a le mararo wa mofologelo Tete Dijana ba weditse kgwedi ya bofelo ya go ipaakanyetsa lebelo leno kwa Dahlstrom kwa Mpumalanga. Boholo ba maatlete bo ntse bo itukisetsa lebelo lena le tla matho mafelo a beke e tlang. Bahlodi ba lebelo le bonga tse fetileng Dijana le Mothibi le bona ba kampong provinseng ya Mpumalanga Dahlstrom ba itukisetsa lebelo. Bobedi bo ntse bo itukisa ha mmoho le ba ikwetlisang le bona nakong e etsang kgwedi. It was a memorable thing in 2019 when I won my first run, and it's my first up as well. So I'm looking forward to see what I have in store, because in 2024 I couldn't do much as I wanted, but I'm looking forward to it. Le ha Mothibi a hapile lebelo lena e le Upran le monga sa 2019, Dijana ha so hlole Upran. Empa ona le tshepo hore ona le monyetla le monga sena. I'm prepared for everything. Yeah, because my training went well. I can't complain. I don't have any pressure. My plan, I'm still gonna continue with it because it failed 2024. So same thing, still gonna approach and see if I will manage to execute it. Bahlodi ba lebelo lena ba tla iphumanela dikete tse 950. Phesing ka SABC News. Motho di ne di le kalo tsa segonjono kgaso e latelang ke sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela le ke lebogile kgaje ka tsa maemo a bosa go tla re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle. Tla ke go lebege ke a dimelo mo ga etshuma dimar bone ponelo pela maemo a bosa mo bosegong jo ga mogolo mo tsatsing la ka moso go bontsha fa tle itemogela pula ka diperesente di le 40 segolobogolo yang ka kwa province ya ka kwa Eastern Cape go fitla ka kwa province ya ka kwa KwaZulu-Natal mme go tla nna le masarasarane a pula mo province ya ka kwa Limpopo re lebella mo tsatsing la ka moso teng pula e ya tswelela ka kwa province ya ka kwa Eastern Cape mme go tla itemogela masarasarane a pula ka kwa province ya ka kwa Free State le dikarolo dingwe tsa province ya ka kwa Mpumalanga ba ponelo pela maemo a bosa ba tse boseng bosegong jo gompieno fa go tle temogela dipula tsa matla ka dibe ka kwa province ya ka kwa Free State le dikarolo dingwe tsa province ya ka kwa KwaZulu-Natal mme go tla nna le makhubu le dipula tse di ntsi ka kwa province ya Eastern Cape le Western Cape re tswele pele re lebelle mo tsatsing la ka moso teng go bontsha fa go tla nna le semathane ka kwa province ya ka kwa Free State le dikarolo dingwe tsa province ya ka KwaZulu-Natal re tswele pele re lebelle digata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga re lebella province ya Gauteng Pretoria mo moso e tla be ke me go digata di le 3 go ya go digata di le 16 fa Springs yana mo moso e tla be ke me go digata di le 3 go ya go digata di le 13 re ka kwa province ya ka kwa Limpopo teng Mosina go tla nna le tlhabe ya letsatsi mme e tla be ke me go digata di le 12 le bone fa Thoyando yena e tla be ke me go digata di le 26 re lebelle province ya ka kwa Mpumalanga teng Skukuza mo mosong go tla be go le tsiditsana ka digata di le 7 go ya go digata di le 28 Mbombela yona e tla be ke me go digata di le 23 re lebelle province ya ka kwa KwaZulu-Natal teng Ulundi go tla nna le tlhabe ya letsatsi mme e tla be ke me go digata di le 20 fa Richards Bay yona e tla be ke me go digata di le 22 re lebelle province ya ka kwa Eastern Cape teng Maletse mo mosong go tla nna tsididi thata ka digata di le 4 mme e tla thutafalanyana ka digata di le 8 re tswele pele re lebella ka kwa province ya ka kwa Western Cape teng ka kwa province e go bontsha fa go tla go thutafetse jo se tla be ke me go digata di le 10 mo mosong go ya go digata di le 15 re lebella province ya ka kwa Northern Cape teng Kurumane mo moso tla be ke me go digata di le 2 go ya go digata di le 13 le bele province ya ka kwa Free State teng ka kwa province eo go bontsha go tla be go thibile fa Frankfurt teng mo mosong go tla go letse di thata ka digata di le 2 re konosetsa re lebella province ya North West teng ka kwa province eo Rustenburg mo moso tla be ke me go digata di le 4 go ya go digata di le 17 Mahikeng yana mo mosong tla be ke me go digata di le 2 mo ga etso ka go re le go tsoga magoro ga se go latlhana re kopane mo nakong e tlang a ne boroko